Kung tagaan kag swerte ba, mudaw kag sweepstakes nga kantidad og 70 million. Unsa may mong buhaton? Hala sir, kanang una-una sir akong buhaton kay kanang gusto na ko masuklian ta mo sa inyong kaayo sa kuha. Wala oy, kabutan nimo Maria. Tagaan mi nimo barato? Dili sir, Usman. kamo na pud akong himong katabang. Problema jud ko pats ba? Unsa man dai imong problema nga mugtok man jud kay na imong naong? Isa man di man problema ana. Imbis na lipay na ko, kay gikasal na ko, mailisdan na akong apelyido. Usamot man hinuon. Inya unsa man dai imong apelyido? Lubot, Na. Inya unsa man puy apelyido si imong bana? tubol. Byuda day ka? Oh, biyuda. Sus dili man halata. Abi jud na akong dalaga ka ba? Uy, salamat. Mao jud ni akong ganahan nga lawas sa babae ba kanang sa bulon. Sure ka? Wow. Lain pa'y ato day ba? Isa man. Pila ka day kabuk imong anak? 12. Ayun hapon, Dok. May hapon pud misis. Unsa may ato? Magpa-check up unta ko, Dok ba? Unsa man gibati nimo? Murag naglain man akong lawas, Dok, oy. Unsa pa man? Murag naglain man akong tiyan, Dok. Usa nga tambal angay naman ako, Dok. Inom lang kag murag tambal aron mura pud kag maayo. Hindi ka naman libot-libot. Tawagan ako. Hello, ma'am. Asa man ka? Naa ka sa kanto. Katong nay mangga. Sige, ma'am. Padulong ako. Ma'am, Oy, sir, dugaya ba dala nimo, mo sir? para Oy, siya, ma'am. Oh. salamat. Kabalo kang dinalian ni. Uy, ma'am, ang bayad! Ma'am! Ang bayad! Ma'am, ang bayad! Maria? Maria, Lucio. Maria, Lucio, Richard. Biti paghinay lang. Maria, Uy, Marie. ano naman? Nakabantay ka sa mga kagawad karon? Ano man, nagsinamba kayo sila? Kung bakit ka rin gawit na imong baba? Ano naman di ay? Natingala lang ko ba? Ganun kung masugatan mo sila lami, nakaislag pahiyong. Ay, basig na nga turiring Marie. Nakakara gawit na imong baba ba? Ay, basig managan sila karong eleksyon, Marie. Basin tuod Marino? Maria, Oh, Maria. Kining isa man. kakita ka tong trending kayo karon katong Whitney Houston? Ay, katong Whitney Houston, katong kuros lagi. Oh. Ah, kakita oy, nya katay mi ka kato. Sa dito tayo kasikatan ta gabi. O sige daw eh. Tawa lang ha. Wa ka timing. Anan yung pawis? Mao ni akong bana, palainom kaayo, maot pa jud og dagway. Unsa to? Mautog dagway. Maot bitaw, wa ba ka kabalo ka nang sigig inom makamaot na sa dagway? Maong niinom ko para mugwapa ka. Unsay mo gwapa? Unsay pagtunos ko pangit? Wala. Hindi, akong pinaskuhan. Suki bi ako nimo. Daraom, Unsa man eh? listahan si mong utang. Suki lagi pero inutang pod. Muan hira ka diri may pinaskuhan pero si mong utang wa ka una og bayad.